Жеткирип беребиз, Казакстан менен сүйлөштүк, силердин элиң. Силердин бийлигиңер кол коюп берсе болду, биз жеткирип беребиз, казактар менен сүйлөштүк деп Оренбургдун губернатору айтып атат келипчи. Çok da birle çok kovadır koysun ol ketiriz. Biz sizlerden bir son biz unutmayız. Özünüzün akçağızga ketiriz gerek bolsa. Kol koy berişke öyle. Мына урматтуу кыргыз элиң карап бизге көңүл буруп бизди ушундай өз мекенибизге биз деле силердин жердешибизбиз да, бизди мыякта талаада калтырдычын. Талаада калдык мына. Ээн талаам мыякчы көрүп атасыңар. Машина да жок, эчтеке да жок. Мына бизге мындай ар кандай жолдон ар өткөн, бер өткөндөр Bala çakası var da kesin deşin orduğa kayran bizim kaydıyn arkaga kayırıp atat. Arkaga kayırıp atat bizi. Dubai'den ekici alıp gitti. Ekaterinburg'dan alıp gitti. Biletleri söz tuğalı Ne diyorsun? Bilet de aytmayla koyma. Biletler kaldı sadaga. Bizge mayerden bir avtobus, bizge bir avtobus gerek oldu. Başka Avtobustun özüz tavap bizge biri tap berdi. Mына mo жерге чейин автобусту өзүбүз таап келдик. Эми жанагы эле жерге кол коюп берип койсо биз тынч жетет элек. Булар айтып атат, Казакстан менен сүйлөшүп койдук, болду, бүттү деп. Силердин эл бийлигиңер кол коюп берип койсо, макулдугун берсе, силерди сопровождение менен доказа жеткиребиз деп атат кой. bizim biйлик uykuda жатат, uykuda. Кыйналбай атат, эч нерсени ойлобой атат. Каржы тойсо өзүн ойлоп, окшогон бийликтин кереги жок.